Lepo zdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Nadaljujemo z nedeljskim sporedom 7. kroga v prvi ligi Telemach. V Knežjem mestu je pred nami obračun vodilne ekipe prve lige Telemach. Nogometaši Celja se bodo udarili z zadnje uvrščenimi Domžalami. Ja, takole na papirju je seveda vse jasno. Celjani so izrazit favorit na obračunu proti rumeni družini, tudi zaradi vsega, kar se seveda dogaja ob nogometnem dogajanju na zelenicah, ampak o tem malce več kasneje. Poglejmo, kaj se je že dogajalo v 7. krogu. Aluminij je, bom rekel, kar čudežno in po zaslugi izjemnega Matjaža Rozmana premagal Koper z 1:0. To je bilo že v petek. Včeraj res bravorozna predstava Brava, ki je 6:0 premagal Radomlje. Danes že končana tekma Mura Primorje 2:2. Šturm zdaj proti Čidiju, tole je velika priložnost za Čidija, pa zdaj Kovačević in gol. 8. minuta, mreža Domžal je načeta, Franko Kovačević za 1:0. Zdaj želi tudi žogo takoj oduzeti Rantuši Lamprekhtu. Celjani očitno super motivirani, da danes še enkrat pokažejo, kdo je trenutno najboljša ekipa v Sloveniji. Na hitro pa torej tudi do vodstva zdaj Grofje. Matičić storil je vse, kar se je dalo, obranil je strel Čidija, toda Franko Kovačević svojim 5. prvenstvenim golom v tej sezoni Celjane pelje v vodstvo. Tule še enkrat vse skupaj ofsajda ni bilo. Šturm je žogo podal do Čidija, ta je potem udaril, Matičić obranil, toda Kovačević potrdil tisti tako imenovani zakon bivšega in zadev za vodstvo Celjanov z 1:0. So premagali Domžalčanov na tem stadionu. Obe tekmi sta se končali z remijem. Lani v zadnjem krogu Celje Domžale 1:1. To je bila seveda izjemno pomembna točka Domžal v boju z Nafto za uvrstitev dodatne kvalifikacije in obstanek v ligi. Tole je zdaj priložnost za Šturma. Šturm pred vrata, Josifov, Matičić brani in Kovačević gol. 2:0, Franko Kovačević spet na pravem mestu, da torej Celjani zdaj vodijo z 2:0, kar ni uspelo Josifovu, je naposled uspelo Franku Kovačeviću, ki je torej še drugič danes zadel za povišanje celjske prednosti. Danes dva res tista klasična gola napadalca številke 9, kar je pri Celju Franko Kovačević. Dvakrat je pospravil v mrežo to, kar se je odbijalo pred vrati. Tule je najprej sprožil Josifov, Matičić je tam žogo odbil, ne preveč spretno. Na koncu se je od vratnice odbila nazaj v polje, tam pa jo je torej pričakal Franko Kovačević za celjsko prednost z 2:0. Odlično, tole je zdaj Kotnik proti Šturmu. Spet je lahko seveda zelo nevarno za domžalska vrata. Šturm 1:1 z Lamprechtom, Šturm še vedno. Šturm proti Kovačeviću, Kotnik iz ozadja, to da žoga mu je odskočila in končala v naročju Matičića. Tule bo zdaj vse skupaj tudi Novarlič pogledal na zaslonu. Ni se mi zdelo sprva, to moram priznati, da je bila ta zadeva dovolj za ogled posnetka oziroma intervencijo VAR, ampak poglejmo. Sam potrebujem pravzaprav kakšen dodaten upogled ali pa posnetek. Nekaj odrivanja na robu kazenskega prostora, vse skupaj tudi zelo na meji samega kazenskega prostora. Ja, mislim, da je tule zdaj tale kontakt, ko je Boben nekoliko pohodil Mlakarja, tisto, kar je zmotilo sodnike. Ja, tule je Boben pohodil Mlakarja, 11 metrovka bo tole za Domžale. Vučkić ali Leban, Aris Vučkić, zelo zanesljivo in 2:1. Domžalčani se vračajo v igro, imamo tekmo. Celjani so zdaj ostali brez udobnega vodstva. Je pa res, da zadeva ni bila najbolje sprejeta na celjskih tribunah, kar je seveda logično in normalno. Po
Po ogledu vara pa torej 11 metrovka za Domžale, ki jo je v gol spremenil kapetan Haris Vučkič. Zelo suvereno je tule ugnal Lebana in Domžalčani so torej znova v igri. Tekmo, ki se nadaljuje s prostim strelom, Kotnik pred vrata, priložnost in gol! Hat-trick Franko Kovačević, 47. minuta oziroma druga minuta dodatka, pa se je Franko Kovačević torej podpisal pod hat-trick na današnji tekmi. In Celjani so spet tam, kjer so bili pravzaprav pred 2-3 minutami, imajo 2 gola prednosti. Tole je Matičić, ki ga je torej Kovačević danes še tretjič premagal. Petrijera v pogovoru z Bojanom Mertikom, verjetno še vedno gleda tiste 11 metrovke, pa nič takšnega, da bi tale gol lahko bil razveljavljen. Iz ozadja je pritekel Franko Kovačević, zaspala je povsem domžalska obramba. Hvala lepa, je dejal Franko Kovačević in žogo zabil v mrežo. Je sicer pogosto kaj zalomilo. Zdaj težave za Karničnika, to da nadaljujejo z napadom Celjani, tu je Šturm. Šturm v kazenskem prostoru, Šturm! Na koncu bo tole kot. Blizu je bil zdaj tudi Šturm temu, da potrdi tisti zakon bivšega. In tole je Karničnik, pa Josifov. Josifov je v odlični formi in tole so nekako njegove situacije. Tokrat podaja proti Njetu, priložnost za Poplatnika, ostaja pri 3-1. Bori se zdaj še Kvesić, Domžalčani so zdržali za trenutek, zdaj pa Jevšenak prek vrat. Žek, vrnil se Josifov, Jevšenak potem odbija, pa Kvesić spretno do žoge, ampak Vučkič ima tule priložnost, brani Leban, kje je končala tale žoga? Kot kaže, vendarle pravočasna reakcija Žana Luka Lebana. Kakovosti. Skratka, trenutno res velika razlika med tekmecema, ki se danes merita. Bom rekel, kar večja, kot kaže rezultat. Zdaj Šturm v novi priložnosti, Šturm do strela in gol! 4-1, tekma je odločena. Po podaji Kvesića je zadel Daniel Šturm in tudi on torej potrdil zakon bivšega. Nobenega dvoma ni več, da bodo 3 točke ostale doma. Nobenega dvoma ni več, da imamo ekipo v prvi ligi Telemach, ki ima izkupiček 7 od 7, kar se zmag tiče. In vse bolj se zdi, da imamo tudi ekipo v ligi, ki bo hitro ušla konkurenci. Takole je prišla žoga od Kvesića do Šturma, slednji je najprej razmišljal in pogledoval, ali bi podal. Na to pa si premislil, pogledal, nameril, zaključil. 4-1. Zgodba tele tekme je končana. Vučkič. Zdaj Boban. Domžalčani iščejo. Vendarle še kakšen gol na tele tekmi. Celjani so zdaj povsem ustavili zadeve, če lahko tako rečem. Storili bodo danes torej dovolj, če je poizkusil, da bodo spet zmagali. Gospod Birjukov, na koncu rezultat 4-1 za Celje. Glede na situacijo pa verjamem, da so vendarle stvari, ki jih lahko danes označite kot pozitivne. Ma dobro, ne vem, če jih lahko označiti kot pozitivne. Še enkrat čestitka Celju na zasluženi zmagi. Še enkrat čestitke za sve to, kar so naredili v tej sezoni. Važno je i pomembno je za mene kot trenerja da vem da su igralci dali sve od sebe. Dali su sve od sebe. Koliko su lako parirali Celju, ker ni zastonj prvi. Moguće malo boli taj gol u zadnjoj minuti prvega polčasa iz prekinitve. Drugače bi bilo moguće. Tudi psiha ti mojih fantov u garderobi kod 2-1 bi moguće bilo malo boljša, jer morate razumeti ko si enkrat po 6. koli 0 pik da samo zavesti njih na najveći možni ravni. Tako da, ampak tu danas se videlo zakaj Celje prvo.
Zdaj pa seveda tisto nekako najbolj ključno vprašanje. Pravzaprav niti ne vem, ali boste vi imeli odgovor na to. Sledi reprezentančna pauza, marsikaj morajo zdaj nekako v klubu tudi drugi ljudje, ne samo vi, urediti. Kakšna bo v naslednjem tednu pravzaprav prihodnost Domžal? Nimam pojma. Nimam pojma. Vem, da sem jim dal 2 dni fraj. Jaz sem napačen naslov za to. Res pojma nimam, kaj bo. Bomo videli, upajmo v naslednjem tednu, da bomo malo več vedeli. Ampak jaz mislim, da se vse bo naredilo, da Domžale ostanejo v prvi ligi v Sloveniji, ker mislim, da tudi Slovenija potrebuje Domžale v prvi ligi. Ok, je kriza, ampak tako je. Pač tako je. Res ne vem, če bi vam lahko nekaj več rekel, bi vam povedal, v naslednjem tednu upam, da bomo malo več vedeli. Najlepša hvala na stečnost. Gal, vedeli ste, kam prihajate, poznali ste moč Celja, vemo tudi, kakšna je situacija v Domžalah, kakšna je bila nekako z vašega vidika tale današnja tekma. Ja, mislim, ne vem, pač zasluženo so zmagali Celjani, bili so boljši. Mi smo poskušali, kar smo lahko, smo se pripravili na dih, z neko taktiko probali, ampak nam ni uspelo. Gremo naprej na naslednjo tekmo, upamo na najboljše in bomo videli, kaj bo. Kako je nekako zdaj v slačilnici, vemo, kakšna je situacija, predvsem okoli kluba, kako to nekako vpliva na fante in kako morate nekako tudi vi zdaj iz tega iziti z neko pozitivno, recimo, s pozitivnim pogledom na prihodnost? Seveda je težko v tej situaciji, ampak probamo vsak trening po trening, gremo tekmo po tekmo, probamo nekako uživati, koliko se da, čeprav rezultati ne kažejo dobro, ampak tako sem že rekel, probamo tekmo po tekmo in bomo videli, kaj bo. Najlepša hvala, Stečno. Mr. Jera, job done, another 3 points in the back. Perfect start of the season continues. How did you see today's match? Good, we did our job. 21 points. All the points are important, 3 points. But again, we need to talk in a game under control, in a game without any possibility that the referee will be the man of the match. Again, one penalty that if this is a penalty, I said a few times that we are creating a circus on this situation. If this is a penalty, we can whistle 15 in every game. So double mistake because the VAR, you don't have to call from this situation a VAR because the referee didn't see anything. And then the second one, he confirmed this penalty. And really, if this is a penalty, we have to stop playing football because we are becoming a circus. We are becoming a circus. We're not watching Premier League. We're not watching the great leagues. Keep playing if it's not. We want a rhythm in the game. Every time stopping. That's why this football will be like this. Stop, not beautiful. Because what you want to stop, no rhythm, defending, pragmatic, you like to say. I don't see the football like this, and I don't like. And if you have one referee that can solve this situation, don't stopping all the time, then if you do in opposite, then it happened. I would say it was a boring game today. Still, we mentioned already, perfect start of the season, all the points are in the back. Again, congratulations on the European success. You had quite a long conversation now with the boys. We know already that now they deserve and have some break. So what's the plan, how to keep this momentum going? Because we know that break can come in the right time, but on the other hand, now it's time to focus. Coming in a perfect moment. We are exhausted. We are today was a 15 game in 8 weeks, no? So we need. I think they love me more than because I'm their coach. They love me because I gave them 8 days. I think never ever they had one coach to give 8 days off. Of course, we have 3 days rest and 3 days in the middle with individual programs, of course. But now I don't want to see them during these 8 days. We've been, 60, 70 days together, and now we need to disappear from each other, and then we will come back. We will come back with the same intensity, with the same commitment, and this is what I said. Still, even if we won this game like this, I'm not satisfied enough. That's why, because I want them to play even better, and especially the thing that we are working. We cannot miss the idea. The change of Chiri, I said, and this is, I'm transparent. The change is, you don't respect the idea, you are not doing the concept, I change you. If you miss the goal, you miss the cross, you miss the pass, never I will change one player because of this. If you miss the idea, the position where you have to be, the players, I change them. Because, as I said, I am deciding how to play. After,
it will be your quality. You will play better or worse. But how? It's me. Why? Because if we're not playing well or we're not playing the way how we want, they will sack me, not the players, to me. So that's why I'm saying, and we have to play on this way. And if it's not respecting, change at 20 minutes, 30 minutes, no problem. But because of the players, because we want to win. That's why. So some things I didn't like, some things I change, and the thing that I like, keep going. Today we had fantastic news with Florian Jevshina. I think he can play fantastic in this position also. So apart to be the 4 captain, he also can play in 3 different positions, and this is knowledge and more value for him. Thank you very much and good luck. Franko, pravzaprav lahko samo pokažemo tole sliko brez vprašanj in vemo vse o vaši današnji tekmi. Hat-trick, nadaljuje se tale vaša res izjemna forma, nadaljuje pa se tudi izjemna forma Celja. Kako ste vi videli tale dvoboj? Pa dobro, normalno da nije lako igrati kad toliko utakmica ima, evo rekao trener sad 15. utakmica, ali ne znam u kojem vremenskom razdoblju. Ali eto, moje da spremam lopte, a ekipa mi stvarno radi toliko priložnosti svaku utakmicu da stvarno ne znam je li dovoljno zabijam iskreno. Zdaj, malce nas zanima, takoj ko ste dosegli gol za 1-0, ste stekli po žogo, gremo naprej. To je ta mentaliteta zmagovalcev, kaj ne? Čeprav ste vodili, čeprav je za vami veliko tekem, ste si nekako zdi se želeli še več. Pa evo iskreno, trener je na meni stvarno ovih zadnjih 10 dana dobro me peglo i imao sam neku vatru od početka, stvarno htio sam zabiti samo što više da dokažem ne samo njemu nego i sebi, da dokažem da sam ja taj i da poslije ako 1 ili 2 utakmice ne zabijem da ću opet zabiti. Najlepša hvala, Srečno. Hvala vam. Hvala, Franko.